na bel Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chumchuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote tuni January ni sim samla khat ni ko a ai time sa kon Thusoh ki mu chule van noi Thusoh chumchum phabam ho Chin-Kuki-Zo council ke jetsi lam kai ho ni som lang lu in official toll ni ko masani chun anapan ove ni ko masani chun lam ka akonian Phelzol district azon ovin jan hising ka chun Phelzol Ziribam district nga CSO chomchom lam kai ho akimu pi ovin jani nilha lang in aizor zone in akipando kin ove aizola ni thumtabang umding u hichisung a NGO coordination committee le Mizoram chief minister zong akimu pi ding u hi tizola Delhi a chi pe over central government Aheloute Ministry of Home Affairs MHA lam kai officer chomchom akimu pi ding u hi January ni sim ko ni khochin nilha lang ni dan khana ke panin ni dan li sungchun Constitution Club of India muna Chin-Kuki-Zo Women's Forum Delhi chule NCR ho to gona no in press conference atrocities on Chin-Kuki-Zo tribal women at Tolbol Manipur high-handedness of CRPF and BSF Kukilan and Croats the people mistreated kitikin gon anamang unahi hicha panelist le atu PGP how to ahile vice nature of CRPF and BSF at Tolbol on handling between women folk in the valley and the hills Mistress Kim How Kip spokesperson Kuki MP Delhi atrocities on Chin-Kuki-Zo tribals Mistress Nain Kongsai spokesperson KJWFT why the Chin-Kuki-Zo tribals demand for separate administration Srimati Kim Gangte former MP to Thusoh si hindi a Saipungna Mistress Chong Ho Kip co-convener KJWF hon an nei-u hi kin kiman namun a national media lang alam kai lupu ho zong tamta apong vin hichi press conference chungchona hi thudi tamta national level a azalo lai ho hinza te du in amdo the in hi hitabanga gunchu ta lema ban saupi lungyal nei a pan la ho adi a Chin-Kuki-Zo Women Forum Delhi an NCR ho pachat umma mazi un hi chule kumnil hindi chut gamsung boi ni a Chin-Kuki-Zo mi pi ho kan thei thuna chung a thudi a vai hom na hom theina ding a hi chicken ke mana thu zapazo sin thuta le adi hi pison che di injong peneli son tim na ane un hi Hopu vai pai chief of Lailon Khonaw akona su theina thupon ke mu in asaina achun achi sa January ni simsagi ni khu a liangmai nu mai khat chunga thagum so na aw me ke ti chu thudi lo a hi ati numai nu in zo sim thu ase hi ati hi chulai mun le phat ta JCB mangcha a in mun ana tang ho chu khusung upa le nupi them khat hon khongai ta di ding a kamdam ta aga se pi u ahin gamsung bui pat hi a aban jom lo phada aga se pi u hi ati khununga khe thim lo na chomchom lo na ding di dei lo na zein koi machan video clips la loading an tiu ahin apet chun lai makhong police station a kon tim khat osi pa zaun in agal hu ovin party ni ho ki ka a khe hilna imacha lo te na ding in pan 11 a hi chule SDO khangchup gelzang zong ani khoma ma chun amun agavil in party ni ho akimu pi in boina imacha aso belo na di in kamcheng in aki hau to ovin hi he chu hi January ni sim ko ni ho a DC Kangpok pi officer a ki ho na umdeng hitin anake vai ha ovin hi wangsin te in liang mai nu mai khanin nilha lang chun video clip ma hin sibin hi cha akon chun Eastern Liangmai Women Union ho ahin suluhang in makhan village chalam pi khana ahung so do in ha sa na tamta anu law chapang le kum upa lang ho ading in Aheloute sa ta na hi Manipur Governor Ajay Bhala in Janichun Myanmar to Gamgyaum
Moreh khupi vilna aganein gamsung din mun velhana anein hi Governor in Moreh hilson'in Integrated Check Post ICP chilha dan velhana anein hi Land Ports Authority of India officer hon ICP chilha lekiman dan functioning chungchang a presentation anayuvin hi hichumuna chun Governor in Kuki CSO thalenghoto tawkhom na phajong ananay in hi hichi tawkhom na alha Kuki CSO hochu Kuki impeaching noper KIT Kuki Chief Association KCA Hill Tribal Council HTC Kuki Women Union chule Human Rights Cohort Kuki Students Organization KSO chule Moreh Youth Club MYC ho hive hichi tawkhom na achun CSO hon Governor henga memorandum zong anapiu ve memorandum achun Chin-Kuki-Zo chate dinga separate administration ngai chamong mo hidan le chamna na ding a SA nga hidan anata alang uvin hi chule thildang Governor henga Kuki CSO hon anapo do laova Meitei radical group Rambai Tengor le Meitei lupun ho hi dampua outlo a phondo ding thinghangama Meitei chen sa kit loading Moreh ADC office tha sa ding ti ho azaw in hi Governor in Moreh sumkor veimi ho le nam chomchom kiloi khomna Boldal Track Chamber of Commerce Tamil Sangam Manipur Muslim Council Gulkha Summit Slam ka hozong anakemu PA ho ha sa na le agyal ho ngailha na Governor in ane in hi sumkolvei mi hole jatdang kiloi khom nalam kai hon COVID-19 pandemic zawabat Myanmar le India ka a sumkolvei na thailo zia ha sa na to ho Governor ahe sa win hi Chuzovin Governor in India Myanmar Friendship Gate number 1 le 2 avil in hi chuin govazang agapa in hi achun 25 PRTF company pan fencing na to machal dan le chilha dan anasay pi in hi Governor Bhala in BRO official le local mina tong ho tir kho na in thilpi na an hoppi in hi United States President Hando Donald Trump in ato kiba api Russian President Vladimir Putin akimu pinum dan an phongdo e hichi ki mutu na kin hi ahung hlungdi January ni sim somni ni ko a Trump amma inauguration kin gon ki cheizo le ding hidam ta sanom e akiti adi alam kai ten hin pha so ta tanglova hung chilha Russia le Ukraine ki ka akidawna thule agam kai sung lungling lawn ho su hlatma omna ding to khomna anei hlanding hi hinla hi to khomna akuna hi kyo chomna hu do na ding a Kiev in gambe achan phachompi achan theiding hamti hi Ukraine adinga lungkim ta ale gyalo thailo khat jong hi het thei khat chu Donald Trump advisor hon gamte ni ki ka chamna do na ding a Ukraine gambe khat Russia pe do ate angai je anatio hin alangkhana US in Ukraine ki thopi na ding a dangka US dollar 175 billion pe ding a anakitip naw chu alem hu hi theizin a in hi Brazil gamsunga Sao Paulo mana lena khatto se na to zin pilot pan thina anato in hinla asunga to chupang ni panan mili anasu cha in hi lena neu cha chu lena nga mun lampi runway kherpi a tuipi pamlam abo a to se na to hi akiti mo po na nei hon thil so chu weather ki so lo ja so hiding in asejun hinla maban khol chilna achi la pi ovin hi South Korean Presidential Chief Park Yong-un mi piten ahi thel chana ki phin na ho angai kham ova themona nei zakingo President Yong Suk Yeol chunga kulchin na le maban a matna om thein ding a athu atha a kulchina ahi thein ding in anate min hi Yong Nungjui supporter ho Presidential residence akiti dim uvin hi alangkhana police hole security agency ho ki ka akibuina zin gamsunga lungling launa asang le analyzin hi het thei kha chu President Yoon Suk Yeol in achi sa 2024 koma martial law ti chu phachom khana dinga gamsung pumpi ami pi thanei na chunga sepai thanei na umsa ding anagot hin hi chu analol hinglo an hi
vanoi monchum chama Jews na mite musit nele dona achil ha zina chunga Australia gamsung Sydney khupia sinago maya Jews te mudana taitom na thucheng zi Paul in an ki e Thusoh document in New South Wales Police on culture na anaizon hi hete kha chu hita banga Jews na mite ki mudana to gon hi achi sa phat masa apat Australia gamsunga hungchil hazing kha chu hin Jews te hobu sinago bolu na le nei lago ho su sit na zong an jing sa chu hi Gaza gamsunga kidona achila azingnalizin Palestine Health Ministry akon turut dongzu into chana thina tu mi sang somli le sangup le gup alhinta chule ki su kha na machana nei mi la khat le sang ko le jathumne somse gi le ge aphatai ati 2025 kumbul ni khoko ka sumsi a Palestine mi thina tu zalile somko alhinzauta ativin hi tu nailam cha Israel ten len akon school achana mon ho bam hi ove akiti hinla Israel ten tu china bam hi na anei naw mon ho hi Hamas galgu bol hon pansa na galman cha asial na le war plan gun na anei na mon ho zong ahidan na sejing sau hi hito ka la Iran to sot houthi galgu bol ho le Israel ki ka akidaw na asanjik na chunga houthi ten Israel buluna anaka do u drone thumta chu Israel Defense Force ten anaka la ovin hi dunia ding in Thusoh Lahkhom in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe